Good afternoon, everyone. Ngasi ay natawag sa CSAT ki question kara ni ko. Ayamada CSAT ki question ka no magi ka tawag na katsab ni. CSAT ki calculation gini ko sida soiba ko payara so comment section da haibiro. Aduga ay natawag sa triba technique se ahamada ay nahan ko sa gani aduga holaba matungda yariga ay 1 minute ke makada ko na sa ke ko aduga Polity technique se amo ay explain daw sa ke ko aduga masiga mana ba question atopa kari lai biya hana yen sa ke question se doable haba ma non doable haba ma lai habidi question se yen ma da masi lift daw da mani haba question kara so dum lai ko adugi manung da one of the question ne si ko lift daw ya ba kay gina hara masi question se wakat yam khalan ba question de ko reasoning question oi ka so wakat yam khalan ba calculation se kara dum sang da ba question ne ko yen si ko kam sang kam thuna ko pangam ge haba to yen si ma question se hai se kaino hara kan da PQR haiba number ama leira meba 3 digit number ama aduga PPT haiba ma 3 digit number ama ka so leira meba PS hai sina 2 digit number neba aduga PQRS haiba se distinct oi ga dawne haiba amta mana ba yadi ko non zero oi ga dawne haiba adi 0 da number 1 da 9 ba oi ba ko aduga PQR minus PS se PPT tai haiba ko meaning di kaino hara kan da PQR se PS na minus over matam da PPT tai ko sidagi formula me ama ko to ba yagre ko aduga Q se 3 ga mani haiba ko Q se ka dawa 3 ga mani haiba aduga T sina kadog hara kan 6 dagi less than or kadog haba 6 na double number haba 1 2 3 4 5 power yai ko aduga then what is the number of possible values of RS ke values se kaya kya oi ba ya number of possible values ne ko man ang isiko yeng asiko si minus taw na do ni minus taw ma tam da ko na number si 100 place se hana yeng asiko si 100 place se yeng ma tam 100 place se P se kadog P se P na dum lai ba P se P na dum lai pa meaning di kadog na P se khutam da pudre meaning di so na kan so na chung dre hai ni ba ai number so na kan gi number se matada dum ka no taw ba ya sai hai san ni ko adoi tara ga di Q se ko na smai iba ya Q se ko na Q minus P is equal to P है ना हमें हाफ पे आ रहे हैं Q से ये इनसे को Q से क्या आता है ना Q से 3 तारे अदुगा सोना कंदा twice P लग रहा है अदुगा P से कोला को मतलब क्या होता है 3 by 2 तारे मतलब which is kada which is impossible or impossible or I think I can digit ta kada ne digit ta ba whole number ta kada whole number ta de P से 1.5 तारे P से 1.5 तारे 1.5 का मायना ta de ta ba ya ro से digit को kada ne अदुगा ना कोई सी Q से कोई 3 direct option में से Q से माना 3 ने बदे हरा में but 3 direct option में से याद बा ले अदुगा तारा गदी मासे Q से सोना kada खुद के अमा पुर अमा हरी खुद के अमा पुरगा Q से कोई की काय ni Q से 3 ओइ से 3 minus 1 ओइ रम दोइ माले बा दोइ तारा गदी yeng से को 3 minus 1 ओइ लगा yeng से हाइ खुद के अमा पुरे हा तो assumption लौरगा 3 minus 1 ने सिंजल से 3 minus 1 सिंजल लगा कोई की twice P ले दोइ तारा गदी P से क्या तारे 1 तारे सी वदी यारे को P से 1 तारे सी वदी assumption to make Q से कदोगा खुद अमा पुरे सोना कदा R से हमने पिक पर नंबर अमा ओइ रमनी को ददी R से हमने पिक पर नंबर अमा ओइ रमनी meaning दी कनो Q na R dagi hena adi Q sina R dagi kano tawramani ba kai hai ni khoi gi R se amna pick number mo ramani ba adi S na hena sawramani meaning di kano S is greater than R dagi S na hena sawramani ba aduna bu khutagi sona Q dagi ama pura ini khutagi ama pura kada R se kano tawra ini ba adu tara gadi akoi na P se 1 tare P se ma 1 tare adu ga Q se ma 3 tare hujik last le hori se 1 place ke bu yeng se ko 1 place ke do 1 place hai ni se kano sai khutagi ama pura ko do 10 ni pura ito ko 10 place ke 10 khutagi ama pu bai se 10 ne ba plus sa laga 10 plus R hai se ma si na matha ke number oi re si se khutagi ama pura pa 1 khutagi tara pura ko do ga R se ka 3 जनरे plus minus ले रहे minus s ले रहे अदो तार decision t decision 1 place सी equation सी की कनो सी की कोई ना सी की हाई तार सी की equation ने भाई ने सब सोना करने इरे से सी की equation से कोतो ये से को कोट पर मतलब दा कोई ना क्या तार है करना 10 plus r minus s से कई तार t तार है सी की t से ना कोई का साइड t से कोई की t से less than 6 ओयो हाई बना ट्रा t से कोई ना कहता है t से less than 6 ओयो हाई बने less than 6 ओयो हाई हाई बगी मीनिंग से करी नो हाइनिंग से हाई तारगदी कोई की लेस देन 6 ओयो हाई तारगदी मसी से 10 plus r minus s से लेस देन 6 ओयो हाई लेस देन 6 ओयो हाई 10 minus r by 6 से लेस देन 6 ओयो मीनिंग दी कइनो अकोइ ना सी से 10 plus r minus s से लेस देन 6 ओयो लेस देन 6 ओयो हाई तारगदी अकोइ ना करी नंबर ओबे ngasai number करम नंबर लौगरे 1 अमा लौगरे लौरद्रा अदगी 3 अमा सु ओबे यारोय को t से 3 अमा सु ओबे यारोय t से कई ओबे यारे दो तारगदी t से करी t से कई ओबे यारे t से 1 अमा लौगरे 3 अमा लौगरे दो तारगदी t से 2 अमा ओबे यारे 4 अमा ओबे यारे or करी ओबे यारे 5 ओबे यारे अतै नंबर दी मा लौबे याद्रि करी 2 अमा ओबे यारे 4 अमा ओबे यारे 5 अमा ओबे यारे दो तारगदी अकोइना c से कमाइना कनो तो याय हायर गादी कोई t से 2 ने लौर से हा बदा t से let us assume तौर से को t से 2 ने लौर से t से 2 ने लौर मतलब दा कोई सी equation से equation number 1 है equation number 1 से
kai tagi yang se t sina 1 t sina 2 lawa matam da 10 plus r minus s is equal to 2 do taragadi sidi kya tare r minus s sidi koina minus I tare ko koina phadana ithogadi s minus r se ke to I tare samanana if ko t se 4 oiba matam da kya tare ni ko kya tare ni 10 plus r minus s equal to 4 ready s minus r di kya tare ni 6 tare ni adagi if t se kya tare ba t se 5 tare gadi 10 plus r minus s equal to 5 sidi kya tare ni koina s minus r is equal to 5 tare adu taragadi si calculation is mind to ani adu duga akoi sidagi khangma ngam ngam adu kaino s minus r se I tare ha s minus r se I tare ha r gi menu se ka ba sai hai ga s minus r se s ne hena chaw dui ne hai gi menu ko s minus r se I ta ba bi kaino sai gi masigi manung sida s minus r se I ta dui ni ko I ta ba se akoi masig ha pet ha pa gi yeng se ba di I ta ba ya ba number ha pa gi yeng se koi gi s saw dui ni ko r gi saw ho dui ni r ha ba number se I ta ba minus taw ba I ta ba se karam karam number le koi gi I 990 le 9 le ko 91 le atai di le bra I or ta di 0 le gre adu di ya de I 00 di yaw ya de na sa hai gi ni ko adu na 91 se le 91 ha ba si s na 9 oi ba r se na 1 oi ba si se ya ga ya roi ko kai no di 1 ha ba number se r ha ba number se 1 ga ma na ya de kai no di p se 1 oi gre ba do na p se 1 oi gre na sigi 91 ha ba ko se ma si se ya roi ka ta kre ko adigi mo sigi si de s minus r se 6 oi ba se si jum yeng se s ko na number ba lo se ku na mai na kari number lo ba 9 lo ba 3 9 ga 3 ga lo se 3 ha ba number se lo ba bra ya de kai no 3 s se ya we p se 3 ne na hai ga ba do na ma si number se lo ba ya de ko adu ta ga di ai ko na kari amo lo ba ya 8 amo lo ba 8 minus 2 di ya bra 8 minus 2 6 tai ko si ya bra ya a se 8 oi ba adu ga r se na 2 oi ba a se 8 oi ga r se na 2 oi ba di ya di da kanoma 6 ta ba ya ba number ma phangi ko si jum yeng si 5 ta ba 9 se a se 9 kan ba adu ga r se na 4 oi ba ya ka su kai di ko si number se hana lo gi da number na ta ni adagi a se na 8 oi ba r se na 3 oi ba di ya bra 3 di lo ba ya de r se 3 lo ba ya de ngasai 3 se q da lo gre ko adu na si su lo tho si ko adagi kari a se na 7 oi ba ko adu ga r se na 2 oi ba di ya bra ya ka su kai di ko r se 2 lo ba ya ka su kai di ko adu ta ga di kya phangi possibility kya phangi possibility ama ani ahum phangi possibility ahum phangi ka smaina ko habidi possibility se kai kai no har ga di koi gi abukna ka do ba abukna PQRS sida PQRS sida kai kai no P sina 1 oi re Q sina 3 oi re ni ko adum moi se smaina oi da ni aduga R sina 2 oi ba ko A sina 8 oi ba R sina 4 oi ba A sina 9 oi ba R sina R se amuka 2 oi ba aduga A sina 7 oi ba sigi number sine possibility kya no phangi se possibility moi ahum phangi ba sigi number se oi ra sigi PQRS ki number form se oi ra kan da khatang ngasai gi hari ba koi ngasai gi mathak pi de ba condition se oi ba ni ba masing se distinct oi ra ba 1328 distinct oi ko 1349 1327 distinct oi ra 0 so oi tre ko aduga ngasai gi mana pi da bi ba t se less than 6 oi ra t se less than 6 oi ra ko habidi t gi value se ngasai na isa ba do t gi value se either 6 oi so ai kado ngasai 2 oi sai 4 oi sai 5 t gi value se 2 oi ai 4 oi ai 5 oi ai ngasai ja gi do ko adu ni condition do adu condition moi ahum phange ko oi tara ga di 3 se kum so 29 answer se 3 oi ni ko next amo sigi question sidi am lai sigum ba question sidi suksho shoi dana khumbi ko hanga sagi sigi question sidi ai hai sabado sidi lift out da question this lift ai or so lift out ni ko ma sigi question sidi yamna lu ba yamna suma tam yam sang ba question so oi dani ko habidi adum sangi ba matam se ko adum sangi ba adu na question se thu no khot da question lift out da question aina khai do pa yai ko si se tadi lift out so ai ko khala lift out pass mark kadam phang adi abadina ado yeng se ko sigi question sigi oi na di yamna trick sigi question se yamna thu na trick khot pa le ko khot ta ba le yamna thu na khot kya ta ga ni matam se yam le ta ga ni option khatang man ba ma khang ka lo du tak amen chala khot pa yai ba se khudam oi na b smaina pok ta men chala ko b c a kind of mental data I quote that the ABBBC ABBCCC ko sa ABBCC so ta do so so ta bring yang ni the CBB C ta de option number A si ta de ko adu mana men jala ga quote the code ma ta tang swana me la ga code pa yai ko but adu mana code pa do kano sige oi na di sana di hai di ko gi question sige oi na di logically code se ba logically code se ka mana code sige ai hai ra ke no ko
ya ha bada khwaidagi sigi manung sida khwaidagi sangba adi sequence yengo si khwaidagi sangba sequence ai target si sine BCCCC ko BCC sida yengo adu ga masing je chido over khwai masing je kali 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 masing TV se sumana thi so ani ani TV ahom TV dana yam thina live ni ko live masing TV se ko sigi de 18 sure ko 18 sure 18 ko 18 sure 18 से अखोइना सिगी करोसिदा 18 से अखोगी फैक्टराइजेशन तो मतलब क्या कहता है 18 से अखोइना क्या कहता है 36 फैक्टराइजेशन तो मतलब 36 63 आर 18 अनि थोना दम तो याको अद अहुम अहुम सपी आए सिगी सीक्वेंस से अहुम सपी आए स्माना अहुम 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 को अहुम स्माना अहुम अहुम सपी आए अदुगा तरुक तरुक सपी आए हदि स्माना अहुम तरुक को स्माना तरुक स्माना तरुक तरुक स्माना सपी सुयाय मान हाइनिंग से अहुम चलसु आए तरुक चलसु आए सिने हाइनिंग से अदो क्वाई सांगा नंबर से येंगो अहुम अहुम चपो इतारगदी BCC से अहुम तौरगा B मु हलकदवने नत्रे हारगना CCC अहुम तौरगा CCC ओइगदवने नत्रे हारगना हदि अहुम चपी ओइतारगदी कोना BCC हारगा CCC B लाकदवने अहुम चपी ओइद्रेब मीनिंग जे हदि माजे BCC हारगा C मु लाक्सले अदो तारगदी C अहुम लेबसे साइदसो अमता लेनदेब अदो तारगदी अखोना खल्ले बदि मसी अहुम चपी नते जे खंगो अहुम अहुम चपी नत्रे मसी जमदी ओके अदो तरुक चपी ओइरने अतै लेब्रा हारगदी अतै दि लेतेब 3 ga 6 ka kadane factor se yamana ko 9 chapi di ka shu thing na roi ba ko 9 to 2 chapi se ka shu thing na roi 9 chapi su yang wa saw man kare adu 6 chapi ga 3 chapi ga 3 ahum chapi ga taruk chapi ga adu do oi ne ba adu ma logically khang ro ko 3 chapi si ma koi low ro roi 3 chapi si ma koi low ro roi ko 3 chapi si ma oi ro roi 6 chapi oi 6 chapi ni se khang gi tar ge ne koi 6 6 se khai do over se sa a b 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ko 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 then tara ani 1 2 6 adum min adum pure ko 1 2 3 4 5 6 6 kilo C tare C lo C tare adu tare 1 2 3 4 5 6 C tare ani adu then min adum pura ani ba adi singi taruk taruk khai do pi se khai do ki mo niyo se he khangi ba matam da magi kano sa tara ani ba bi se da 1 1 2 3 4 5 6 6 sub se ko na C adum tare adagi A B C 3 sub se yong ko A B C B 3 sub se B tare adu B do men chalo ya ka su kai tre ani sub se B tare se B men chalo se kai tre adagi si ham se A wa ni adu si C wa yo adu tare ga di answer je dak na pu thokra dra habidi question se na hanging ba mong do ngasai gi magi taruk pu thopi dra na tra ga hom chat pi se masi se khagi ba matam da koina irai lai na ya thuna dum pu thok ngam ni ba adu tare ga di si gi B C B A C wa BC BAC option number 3 ta ni sumai na ko adi any sequence ama leram ba matam da sequence to masing do hana thi do pull up to gi masing da di sigi de akoi na masing da ama ani om mana ani ni TV home TV do sai ahom ko 1 2 3 4 5 6 6 3 are 18 3 6 are 18 sumai na adu gi prime factorization toraga masing 3 natraga 6 la natraga 4 ra 4 natraga 8 la natraga sumai na putho sai ko 5 la ka ha do adu do mai factor to gi matong na putho ni ko victor adu kya sa pino se putho ni kwai sang do na khalani ko na kwai sang do kai gumba masing do repetitive oram da taraga di ko na ahom chapi na te ani chapi na te natraga mari chapi na te do khanto ani ba sigi di ko na taruk chapi ni se dum khang ni taruk chapi je taruk to underline e taw matam da dum ko da pop lang tar ani ba ngasai gi sequence to aduni have the pop lang tar ani ko adu na thu na hot ngam bani ko adu na sure so oi bani yam thu na so hot ngam bani adu ga sure so oi ni ko angka do ya ni ko next sigi question jisu yamna luba question din nate but awada po ko gi live question so nate ko adu ga divisibility ki question ai mama so isa divisibility ki question dusum na gi divisibility question nate 35 to the power n asi hot pang ngam da ba yam bala ko question se lai ra bani ko hot pang ngam da ba yam mali da sigi question se aro yung 35 se akoi na prime factorization to tam da 5 7 ni ba prime factorization to tam 5 7 adu target di masigi number sida na khangdok tu se kai no ra kan da 5 gam yaw ge ma i prime factor sing se sigi 5 gam yaw ge 7 gam yaw ge adu yeng to ka de 5 gam yaw ge 7 gam yaw ge 7 je mo yeng se 7 sa ni yeng se ko 7 je mo sida gi 7 na ma thok pa yare ko sidagi 343 za ko na khang ma de 7 cube ni sidagi 7 am thoi 7 kya na thole je 7 ama sidai sa ama le re sidai sa ahum le re sidai sa mari le re ko 7 mari thok re atai marak gi ma ma thok ko sai ko 7 se marak gi yam thok ki sai adu do khana ra gam se akoi 5 am yeng se 5 se kya thok pe sidagi am 5 na divide ta ga di 5 am sidagi am thol ani ko 5 am sidagi thol ani adagi si se kya no ko gi 10 cube sidai ko na 2 cube into 5 cube na we sidagi 5 ahum am thol ani atai dagi 5 thok pe ara sisu 5 na divide ta ya sisu 5 na divide ta ya sisu ya de de ta ga 5 na divide ta ya si ani se ka ta ne si ani sidagi ko na sidagi 5 am thol sidagi 5 ahum am thol 5 sidi limit se kaya no kaya da loi kare mari da loi kare
7 से कोई तारा थेंगरसु 5 से मरी दम लोइग्रने बा तारगदि कोई खंगे मदुदि कइनो है कांदा 35n हाबसे सिदा divisible by 35n हाय तारगदि n से सिगी 5 तसु दगी कोई 35 सिगी 5 तसु n से यावदोइनि सिदसु n से यावदोइनि अदो 5 किदि कोई लावे से कइनो हारगदि 4 ने बदि तारगदि n से 4 ओयरनि अदु अंक से दम लोइरि ग्यान तारेको सिगुम क्वेश्चन से अमुक लाइको क्वेश्चन से यामना लुबोइ निंग तारगदि दम लाइरमनिको अदुदना 5 divisibility 35 by n is the n की वैल्यू से हंगे what is the maximum value of n हाई तारगदि n से 4 नेबको ग्यान तारेको next what is x in the sequence से x से क्या नो हंगनिको क्वेश्चन से सिगुम क्वेश्चन से याम हंगकनि सुचो सोइदना सिसेता सिगुम क्वेश्चन अमदि सुचो सोइदना लादौनि अदुदना सिगुम क्वेश्चन खोटपगि ट्रिक से आदि क्वेश्चन से खोचिंग आइदा कोई क्वेश्चन से कमाई तौगे क्वेश्चन से कमाई तौगे सीक्वेंस से कमाई तौगे हानि यिंगियो सिगिदि योंगो 25 से डिक्रीज अमु तौरे डिक्रीज तौरा 25 हायरगा 12 24 हायरगा 12 तमु डिक्रीज तौरे डिक्रीजिंग ओयरेबको अदा डिक्रीज ओयरा कांदा अमु 12 सिदगे अमु इंक्रीजिंग ओयरे को डिक्रीजिंग हाना ओयरमे अदुदुगा इंक्रीजिंग ओयरा तारगदि क्वेश्चन से सुमाइना डिक्रीजिंग ओयरागा इंक्रीजिंग ओयरा तारगदि मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैक्शन ने सिस increment से multiplication by fraction or increment नत्रगा decrement ओयरसुको नत्रगा increasing अदुगा decreasing अमु तौर को तारगदि multiplication ओयरोइको हाइदि multiplication by fraction नत्रगा कोई decimal ना multiplication तौबने अदुदुमा खंगो को येंगसेबको 24 से x लाइरें खलसे 12 18 36 90 सिलेसा हेकले मसिक से क्या नो येंगसेब से 12 से 12 থেকে 18 ने हेकले से क्या नो कनोनी multiplication by fraction decimal ने खंगदिनि को अनि योंको 12 থেকে 18 ने 18 सिदगे कोइ मल्टीप्लाई तौरसे कोइ से सिलेसा 2 तौरसे 2 तौब तब 12 से तसिंग 2 तौ तारगदि 22 or 24 लाखरे 24 लाखरे दि 2 दगे हेना पिक ओइदोइने तो तारगदि 2 दगे हेना पिक नंबर दि कोइना 1.5 येंगसे 1.5 त ताबनि 1.5 आदि 12 से सिदगी 2 लॉक तो करो दग 3 ओइरनि सिसे अदुगा से 6 into 3 दि क्यानो 18 दामनि अदु तारगदि सि 1.5 ओइर अदु योंको से 18 दगिना 36 लाइ 36 दगिना 90 सुम लाइ योंको into fraction ने हाबसे आइना योंको multiplication स लेरे 18 दगी 36 से कोइना 2 दिबसे को अदगी अमु योंको into 2 दिबा अदुगा अमु कदौ हार कांदा 36 दगिना 90 दा लातारगदि into 2.5 को योंको अदु तारगदि कनेक्शन से लेरेबा x दगी 12 ता लातारगदि कोइना 1 दिबा अदु तारगदि सिदगी 24 दगिना x ता लाको तारगदि कोइना 6 into 0.5 0.5 अबदि कइनो सिदगी 12 तारमनि सिस 12 खंगो को अदि increase decrease तौर मगा decreasing से याम थू दा decrease तौर मगा फटाउन increasing ला अदु तारगदि fraction ना fraction multiply तौर का growth ने से growth fraction multiply तौर की growth ने सिस अदु तारगदि स्वाने क्वेश्चन से कमाने अतोपा सेरिस तदि कमाने येंगनि हाबदु येंगसे बको अतोपा सेरिस तदि कमाने येंगनि तो मैंने क्वेश्चन खरा पिरक बको क्वेश्चन खरा से मैम हाइदि क्वेश्चन से पीबल होइबगा पोस्ट तौरगा खल्लो मैम खल्लगांदा कोई के हाइदि तारबे नंबर से कमाई तौरैनो हाबदु आई हाइजरके बको 2 6 12 20 30 42 नुको इंक्रीमेंट प्लस त येंगा मतम दा कोइना सिदगी मरी ने हेकले से सिदगी न 23 नि 3 नि सिदगी न 9 नि सिदगी करो हेकले नि को येंगो को सुमाइना इंक्रीजिंग तौर मतम से यामना हाइदि ग्रोथ याम लेबा को ग्रोथ याम लेबा ग्रोथ से स्टेडी होइबा ग्रोथ हाइ तारे को स्टेडी होइबा ग्रोथ हंगना दा तौदबा स्टेडी होइबा ग्रोथ लेबा अदुगा मल्टीप्लिकेशन नत्रब 2 into 3 di 6 नेबा 6 into 2 ले 12 into 2 24 होइदा नि मल्टीप्लिकेशन दिना 3 मास multiplication सुना चाहिए अदु fraction की multiplication सु ओइदे कइ नादि माजे decreasing part अमु यावदे decreasing increasing हाबा part अमु यावदे अदुदुगा कदोगा fraction सु ओइदरे अदुगा increase तौ इजु सांग से मानदे steady growth but कदोगा but not multiplication दिना तब अदुगा steady growth लेरबा अदु तारगदि अखोइना मसिसे सिगुमसे difference नत्रगा addition ओइदे difference by difference नत्रगा addition by addition ओइदे को addition by addition ai harake ko addition by addition natraga difference by difference oy habidi multiplication na paami ada taragadi difference by difference natraga addition by addition ne habidi meaning ai harake 2 dagi 6 hega matam da kaino plus 4 neba 6 dagi na 12 hega matam da plus 6 neba aduga 12 dagi na 20 hega matam da plus 8 neba ko dagi 20 dagi na 30 hega matam da plus 10 ni aduga 30 dagi na 42 hega matam da plus 12 ni do tade next to kya no hangone mais adu taragadi akoina mani yengo 4 dagi na 6 hega matam da plus 2 neba ko plus 2 neba plus 2 ne duri aina haise difference by difference abdi kaino khena bado sida addition difference of layer sida su difference of layer or addition by addition haise plus to ani thona double take oi bai tai ko ani thona to bai tai adu tare gadi sida plus to tare gadi plus 2 di kya no 14 se plus am to sata sida 14 plus of sata gadi kya tare ni
56 तानेब अदु आंसर सिगी सीरीज से चलन गया 56 होइदोने या तारेको सुमाइना हाइदि कोइना पोचे येंगा मतुंदा येंगा कोइना केदो हारा कांदा कोइगी शॉर्टकट से पुथोक याय हाइबदि कमाइना खोतोइना उबो मतदा अदु क्वेश्चन नंबर 37 दा PQ walks around a circular track. Circular track amada PQ se walk away haiko. Aduga from the same point in opposite direction, P walk at an average speed of 5 rounds per hour and Q walks at an average speed of 3 rounds per hour. How many times will they cross each other between 5:20 a.m. to 7 a.m. So mana hangba question se time palama ba. Aduga time se kedo hara kanda between se palama ba. Adu between se mo ta koi question ani ko yai ba between se na ta bita koina from haibam se from 5:20 to 7 and haram se between the from is yamti kene ba adu to sai rakeko question ta buna pa ba sang yam between haibra from haibam adu dum se pa ba sang ba adu ka adu da su yam la kan liko adu ka mana ngang se khoi ki kai hai ni fa pa p ga ki se circular track am da chale ha ni opposite direction da p wa get an average speed of 5 round per hour ma speed se khang ni ba koina p gi speed se na kya no 5 round per hour ni ba du ga q gi speed se na kai no 3 round per hour ni ba adu ka कोई relative speed को तो क्या है तारगदी 5 round per hour q average 3 round per hour हाइब से मोइ से कतो क्या है कांदा opposite direction है से खांगे को opposite direction में तारगदी कोई ना p गा q गा से plus तक चला दे बाकी speed से तो ना तो तारगदी 8 round per hour तारगदी 8 round per hour 8 round से खांगे तारगदी कोई ना अंक से लोन में थोड़ा पे आ रहे relative speed से तो क्या तारगदी कोई क्या रहा थिंग ना दोइनो के पुंग क्या थिंग ना दोइनो तो बिना दा तो से लोन थोड़ा पे आ रहे को सिगी क्वेश्चन सिगी ओइना दि याम लाइना अखोइना स्माइल पुथोक पे 5 तगिना से 520 दगिना 7 बाउ से अखोइना कनो पुंग दगि यंगा लौरसे बको कोइ पुंग से अनि तोना खाइदो से खरा नोआइना 5 तगि यंग से 5 तगि को 5 तगि 520 से मैदि 520 दगिना केनो 520 केनो दगि 7 फाउ द लौ हाइबने बा अदो कोइ सिसि कितन सांगतोगा 5 तगि यंग से बको कोकना कैलकुलेट तौसिको 5 तगि 7 फाउ से पुंग क्या न 2 hours नत्रा यंगो 1 hour द 8 टिबा 1 hour the 8 round ni ba 2 hour the kya tarani 2 hour the kya tarani 1 hour the 8 round ni ba 2 hour the round ma 6 kya tarani 16 tar withdraw 2 hour the 16 tarani ba to tarani 5 tagi na 7 box 16 tarani ba but mana 20 minutes ka hari 20 minutes kya na 20 minutes 2 hour ni to hour the pathok tarani 20 minutes 1 by 3 hours ni ba 1 by 3 hours the koi kya tarani 2 hour the koi 16 tare 1 by 3 hour the koi kya tarani 1 by 3 hour the हाँ 8 by 3 तारने 8 by 3 से कोई क्या नो 2.66 सुमाई ताई को अरे 2 hours 2 round अनि मगा कंप्लीट हो रहे round अनि मखाई बरी होतो ने तो तार गदी round अनि मखाई मदि माने से सिगी 5 तगिना 2 hour फाबगी ममांग से चटक्रे बा 16 से कोइना 16 minus 2 दि क्या नो कोइना 14 hour ओइरा 14 round ओइरा मने 14 round ता दिने बा से बगी बट क्वेश्चन से कई हाय बिटिन हाय बनी बिटिन हाय तारगदी बिटिन हाय कोगी क्वेश्चन से सिगी क्वेश्चन से बिटिन हाय अबनिना 14 लबो यारो कई ना बिटिन द कोइना 7 द राउंड मा से राउंड 7 द माना थिंग नबसे पारम मरोय 5 द माना थिंग नबदो पारम मरोय 7 द माना थिंग नबदो पारम मरोय को 7 द एडी कुदमेना से निमको p से स्वाइन चले 5 तगी चतोय निको अदगी q से स्वाइन चले q से 5 कनो से 5 तगी चतोय निको 7 द मानी से स्वाइन देंग आम थिंग रे कलसे अदु तारगदी 7 द थिंग नबो मतम द माना बिटिन हाय बिना 7 पुंग तरे ताबो मतम द थिंग नबदो काउंट तौररोय बा gan dai ko natraga 5 ta moi babani se thengna raga hauge moi taragadi 5 ta thengna ko na count tawroi ba aduna 14 round se 14 round na tiba moina aina se pa ba ta 14 round thengna hai gita 14 round na tiba -1 to 4 bitin da di ha bitin an haram taragadi -1 ni from haram taragadi no minus an ta tawroi minus an ta tawroi 40 adi from 520 to 7 an haram taragadi 14 se khotoi ni but question sida di bitin haram banina bitin haram na 14 jala la ni adu sorpadi 14 -1 di kya no 13 ji khotoi ni bitin haram banina ko 13 ji khotoi ni 13 jina kariya char oi de gyan tare ko su si jina shortcut method ni ba si jina shortcut method ni long form dai tare gadi yam sang na hot ki hai tare gadi koina atopa method am so like koi gi 520 de gi na 7 pound se kya no koi gi minute pasing na pa tho ga khot pa su yai khot pai ko da mai na koi gi fast meeting time hai tare fast meeting time se koina ilai lai to pe कोई ngasai gi relative speed to kya tagre p plus q to kya tagi 8 round per hour tagini p plus q se 8 round plus hour per hour tagini ko adu taragadi mabani na kwai gi han meeting to duise kara bai da no haragadi karamba mata fast meeting time hai tare ko fast meeting time se koina kya tani haragana 1 by p plus q abadi 1 by 8 hour da mabani se meeting to nani habadi 7.5 minute da mabani se meeting to nani p q se minute meeting to nani ha adu taragadi 7.5 se masing thira loi 520 da abu mit tawre na khalase 520 da mit tawre adagi 7 plus 5 se mutin chalo sai mathang da ti chala ganda 7 babu paraga dum yani habadi
5:20 da 5:20 am da mid ตอร์นะคัลโลअदु ตากันที่5:35 da มุม mid ตอร์นี่ก็adagi se มาทั้งสัตว์ละนี่5:40 5:50 da มุม mid ตอร์นี่สวายนะก็ 7.5 minutes ไม่ได้magi กันโนโตก็adumana hadi mid ตอร์สัตว์ละนี่สวายมาทั้งเป็นปาตาก็เลยตอตายadumana sina long form long โอ้ยนะโคดไปกี่ดีกว่าไอ้ดิ่งสายกี่short โคดไปเด้อเนี่ยเห็นนะที่พาเดี๋ยวนี้ก็ short โคดไปเด้อนะไอ้เว้ยนะที่ short ไม่ตัดตัวอามุก้าให้สักเกี่ยวกับสายกี่ปีก็กี่เวสcircular track ก็มาได้ว่าตัวเร5มากี่ relative speed ตัวนี้ relative speed ตัวกันได้ก็เนี่ย relative speed ตัวสมัยนั้นตัวกี่ตาเนี่ยก็เดี๋ยวคนนะกูน่าต้อง calculate ตัวเบียร์เลย5เท่ากัน7 volts 2 hour นี่2 hour กี่เดี๋ยวคนนะ round ตราตัวมาสิสัตว์ละนี่5เท่ากัน7 volts round ตราตัวสัตว์ละนี่บัดแต่ว่า5:20ที่เขาเกมเนี่ยนะ20 minute เกี่ยวกับตัว20 minute ที่คนนะhour เราต้องตากันได้1/3 hours นี่1/3 hour กี่เดี๋ยวคนนะ8/3นี่ให้ไปดิ1 hour da 8 round สักนี้แล้วโดยตากันนี่20 minute ที่1/3 hour ที่8/3 hours กันround สักนี้โดยตากันนี่2.66 round โอ้ยมันนี่2.66 roundที่minus ตกกันนี่ให้20 minute สังเกตเลยก็เท่ากันนี่ก็แล้วนะ16ที่2 minus ตัวที่14 round นี่14 round ที่ได้สายกี่ from within ให้มันก็นี่ minus 1ตกบีโร่ from ให้มันก็ได้ตัว minus ตกบีตั้งสายกี่14 round จะต้องตายตัวนั้นโคตรแล้วก็อันก็ solution ไม่ได้ก็ next question นะมึงยังสิif P is equal to plus Q is equal to minus R is equal to into S is equal to divide, then insert the proper notation between the successive number in the equation. yung ko 60 sida plus minus se thab doi ne plus minus 1 thab doi ne akoi na any number ma loksha laga si a se akoi kano ni divide ni ka ha laga loksha laga tak tham jal laga akoi ki 20 sin amna putho na tahan ba yai ba ko adu ti ya na sang ra ni ba ko adu mai na hol le ba ni am sang ra ni ba adu na sigi trick ama ka haira ke ba divide chakra de yawgi yeng se divide ai ba number chakra de khoi ki divide cha na taw doi ni ba divide cha na taw doi ni na divide chakra de yawgi yeng se yung ko divide se a si de di akoi a chakra de yawi se de yawi divide taw ya ba yeng se 60 15 na divide taw ya ba yai ko yai adum tham ro ko tham ga si ko divide taw ya si si ma cancel taw right divide taw ya ba si a se si de le a se si de le si b si ko na di mo a se si de le tra 4 na 20 divide taw ya ba yai si su ya ne ko QRSP is the ASS da labor si ASS da divide si da la ga 3 da 20 na divide taw ai si ya ga dro ne ai yo su ya ni ngo ai ta ga si si ma cancel taw ro si ko option de pura la la taw ne ga ta ko adigi SPQR is the ASS ga da le si da le si sa ya gi ne ani ha ba da le ta ga ya ne adigi ta ga si ko option de ma ka ta ni adigi mo next option se mo yang ase next option se da ka multiplication ko divide lo re multiplication mo yang ase multiplication se da koi ne ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ lowest number ꯁꯦ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦ multiplication ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ lowest number ꯁꯦ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ multiplication ꯗꯤ r ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯕ r ꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ r ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯒꯤꯗꯤ 3 into 20 ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ 60 ꯇꯥꯏ ꯀꯣ r ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ 6 second ꯁꯨꯕꯗ r ꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ r ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ 15 into 3 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 15 into 3 ꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 45 ꯀꯣꯛꯅ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ r ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ last ꯂꯩꯕꯗꯤ r ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ 20 into 4 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 20 into 4 ꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ 80 ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯊꯤꯔꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦ multiplication da ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯨꯝꯒꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯨꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯨꯝꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ quick mathematics ꯇꯧꯔꯣꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ q ꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ q ꯁꯤꯅ minus ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ minus 60 minus 15 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯟꯖꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ 60 minus 15 r ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ r ꯁꯤꯗꯤ into ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 15 into 3 into ꯑꯗꯒꯤ p ꯂꯩꯔꯦ p ꯁꯤꯅ plus ꯅꯤ plus 20 divided by 4 sidi kya tarani ngasai 4 5 tarani 60 15 into 3 d 15 into 3 d kya tarani 45 tarani 60 minus 45 plus 20 that is plus 5 ko plus 5 adu tarani sidi kya tarani 60 minus 45 d for 15 tarani plus 5 adu tarani 20 tarani ko 20 tarani si option chum yung multiplication na kwai pick pa number to no ina taram dra ato wasi ta ta ko aha ma da divide che pan ba ya ba number thiro ba divide pan ba ya ba number je yarom da ta ga di adu du ka thalo second da ka do multiplication thiyo multiplication se da kwai pick pa number tam multiplication sabse la ka kwai pick pa number tam to thiyo adu gi number na ya ba oigal answer se ko adu gi number na ya ba oigal adu na haidi masing sida su yeng ni ko 20 is ya na pick pa number ma oida na ko sigi yeng na ro ga di adu na multiplication su ya na pick pa number ta ko yeng ni ko 30 ai le ko yeng se next question siguro question si left out am ta tawbigan ko siguro question si sure tawgada question nga tani ko ngasai gi question mamang da amani yaw gi do adu gi question si sing to di huto su ai ba sigi question si huto kada ba dati ko question si at least tawgada ba question si su one da sigi relative velocity gi question sing si di amal oi tawgada ba nga tani sigi question si di formula ka le ba leng ko to ko di leng ara
leng hai ka khoina formula je to pan bi lo yare difference in speed atai kem palo question se hang pa matam da magi leng ko ba hanga aba adu tare ga di si je to pan bi ko adu ka difference koi gi si question se koi ge ayamana sigi formula pa bi se kaino train ama leire ado train ama leire train sina koi gi mi natraga u natraga pol natre haragana koi gi train atopa ama ko sumaina lanthok lansin tawna ba matam phai ai lansin ba matam magi train du ya sa ba kya no matam sik changi kholi kai hai ba question se siguma question sigi formula ne sis yam simple lo formula ne ko sis form ai puto ga ita ga mana se speed piram me question sida dum khang me are speed piram me difference in speed puto salana speed piram da re difference in speed puto salana kare 3 ga 4 ga minus ti kya no 1 da difference se 1 da wa adegi magi product puto time gi product puto I second ngako ko question la le ni la dore nasagi kilometer ni mas kilometer per hour ni ma piram adu dona kilometer per hour se kano se d is equal to 1 ta se kilometer per hour se meter per second othom se 1 se kilometer per hour da piram me adu meter da otho se meter per second otho kya ta di 1 se kya ni to ni 5 by 18 into to ni 5 di 5 by 18 meter per second ni ko difference in speed se kya no 5 by 18 meter per second time gi magi product ki kya na time gi product se kya ne product se kya ta ni 8 ka 9 ka ko 72 aduga mabani ki difference putok tin ko mabani ki difference na d asong so le se mabani ki difference kya no 9 ga 8 ka minus or ga di 1 ta ko ado na khang di se 3 minus 3 ga 4 ga ni 6 8 ka 9 ga ni adugi my positive negative to di on thok no ko phasana haidi x ga y ga magi speed distance no thok no ko trams ina overtake tawe ha ni magi link ko thwa ni usiki formula da tak ma jala usiki formula se difference in speed se kya ta ni 5 by 18 ta ga ko usiki da aduga product ki time di 72 ta ni aduga magi difference time na 1 ta ni do ta di cd kya ta ni 18 na 72 di 9 to 9 20 ta ni ko 20 meter leng se kya ta ni leng on the tram se 20 meter ado kari ko ba train ani ora ba train ani so ora ta ga di si se kai gi no ngasagi mi oi ba gi ne ba 2% ma gi di person gi di ka da person gi di leng lai te no leng ma ya sang ba ka su lai te person ai di person go ba de gi ka no ba tree go ba pole go ba di leng lai te ba but kari go ba ka no ora ba train ora ba to ba train ma ora ba ko atopa train mo ora ba adu taragadi masida sa atopa train du gi leng magi train atopa train 15 meter sang train amaga mo pass down na hai taragadi masigi distance ka no se putho difference in speed product in time adu putho adu daida atopa ten other train hai tariko other train du gi hapsan de ni other train du gi leng hapsan de ni se 15 meter hai taragadi 20 meter plus 15 meter hai hapsa laga de ni adu taragadi kya tarani 35 meter ta de ni ko hai di total length 35 meter ta de ni hai di leng ani do plus sa lagi 35 leng ta de ni hai di train ani du gi adi kana train ani dugi ko ado adi kari gomba mi na traga 3 gomba oira bagi ne besi mi na traga 3 gomba oira bagi di 20 khatang ta dui ne 20 khatang 20 meter khatang ta dui ne atopa kano anta yaw dab ni na 20 meter is the loy ko sigi answer sigi di 20 meter or next ko question just si hanjala ba 39 loi chumi ko sida loy lo sala si ko si ya question ya ni ko sigma question si am ta lem thadu ko ai di formula ta ko khot pa ya question si na sai question aha ba question du di am ti lo sida lo sala ko sigi thank you so much have a great day